دو مرov dikare bifikre ku dema neolotîkê ya navenda wê Mezopotamya ber bi salên 4000 berî Zaynê ve gav ber bi Çîn, Hind, tevahiya Ewropayê, Bakur û Rojhilatê Afrikayê ve avêtiye. Dema 4000-2000 berî Zaynê li van qadana dema baş bi cîhbûna civaka neolotîkê ye. Komên neolotîkê yên bi koka xwe Qafqasî û Ewropî yên gelekî bihêz bûne piştî salên 2000 berî Zaynê pêleke bereva jî rakirine. Mirovên Bakur ên zerik û çavşîn ezbetên pêşî yên qebîleyên mezin êriş û koçberiyên wan ji Anatolyayê heta bi Hindistanê pêl bi pêl belav dibin û diherikin. Ev pêvajo serûbinbûneke girîng a dîrokî ye. Êrişê wan xwe dirêjî heta navendên şaristaniyên Mezopotamya û Misrê kirine. Her wiha di salên 4000-2000 berî Zaynê de hem qebîleyên Erebistanê yên bi koka xwe Semîtîk, hem qebîleyên Çiyayî yên Aryen pêl bi pêl êriş birûn ser navendên şaristaniyê. Divan tevgerên belavbûnê yên yekemîn ên kolonyalîzm û antîkolonyalîzmê yên dîrokê de li cem her du cureyên şaristaniyê jî pêşketin çêdibin. Beşên hiyerarşîk ên qebîleyan dikevin pêvajoya dewletbûnê û gelek endamên qebîleyan jî tevlî Çîna koleyan dikin. Di nava refên qebîle û eşîran de ji hevcihêbûn çêdibe. Li aliyekî şaristaniyên nû yên bajaran zêde dibin, li aliyê din jî piştgirî û rêxistiniyên qebîle û eşîran xurt dibin. Sisi Wexta ku demên klasîk ên Sumer û Misrê di salên 2000-1500 berî Zaynê de bi dawî dibin, demeke welê mewzû behs e ku di dema Babil, Asûr, Hûrî, Mîtanî, Hîtît û xanedaniya nû ya Misrê de di navbera şaristaniyan de têkilî û nakokî pir kûr bûne. Cara pêşiye ku dema şaristaniya hegemonîk dest pê dike. Demeke cuda ya globalbûnê heye. Ezbetên qebîleyan ên Bakur, teknîk û adetên din ên ji şaristaniyan girtine, li dijî navendên şaristaniyan bikartînin û tevî qebîleyên çol û çiyan êrişên xwe bê navber dewam dikin. Di teknolojiya sîleh çêkirinê de li şûna tunç hesin cih digire û ev bi xwe re rê li gelek bûyerên nû vedike. Cara pêşiye ku gera li madenê û bazirganiyê gelekî girîng dibin. Di lêkirina kelhew û bircan de zêdebûn heye. Mînakên pêşî yên behîbet ên kelheyan berhemê vê demê ne. Bazirganî jî di asa jor de bi rola xwe radibe. Mezimbûna zêde ya Asûr û Fenîkiyan bi yekdestariyên bazirganiyê dibe. Sikît û Dor ji Bakur, qebîleyên şervan ên aramiyan jî ji başûr êrişê dibin ser şaristaniyê. Di encama van êrişên navbera salên 1500-1200 berî Zaynê de şaristanî derbên xedar dixwe. Dema 1200 berî Zaynê zêdetir dema paşveçûnê ye. Hêza bi tenê li ser piyan maye İmparatoriya Asûr. 4. Grek Roma weke şaristaniya dawiya mezin a serdema klasîk a serdema destpêkê mîna ku tevahiya mîrateya her du sîstemên şaristaniyê ango Mezopotamya û Misrê ya heta dema xwe dawerivan dibin hinavê xwe. Ev pêvajoya şaristaniyê ya dema navbera salên hezarî berî Zaynê 500 piştî Zaynê di ser Asya, Afrika û Ewropayê re belavbûna xwe dewam kiriye û her wiha li hundir bi pêkanîna serdemeke klasîk alîkariya xwe kiriye. Serdema mitolojîk girîngiya xwe ji dest de gavên dînî, felsefî û heta gavên pêşketinê yên orjîn ên zanistî têne avêtin. İmparatoriya Romayê ya asta herî jor a yekdestarên sermaye û desthilatdariyê pêk danî li hundir bi têkoşîna Partiya Xristiyaniyê ya feqîran ji derve jî bi berxwedan û êrişên qewm û qebîleyan ên ji şar aliyan ve deherikîn û dihatin ango dibin derbên hêzên şaristaniya demokratîk de dema xwe û pê re jî tevahiya serdema destpêkê bi dawî dike. C. Di nava pêvajoya dîrokî de ji aliyê şaristaniyan ve ya herî zehmetiyê de afirîne statûya rêwresma dînên Brahîmî. Hê jî tê guftûgo kirin wê sê dînên bingehîn di nava şaristaniyê de çawa bêne bicih kirin. Li ser bingehê analîzên xwe yên şaristaniyê ez li ser van rêwresman gelekî hûr û kûr fikirîm û ez wan di nava du hêzên bingehîn ên şaristaniyê de weke tevgerên bi ser hevvekirî tîpîk ên li hevhatinê yên li rêyeke navîn digerin tarîf dikim. Herçi qasî ez van tevgeran bi awayekî sembolîk weke bi pêşengiya qebîleya Ebranî têne rêvebirin destnîşan bikim jî, divê mirov van dînan ji maneyeke nijadî wê de tir weke tevgereke aliyê xwe yê îdeolojîk bihêz binirxîne û ev ê tespîteke dicih debe. Rêwresma Brahîmî herçi qasî weke tevgereke qebîleyê were pêşkêşkirin jî, di cewherê wê de bi tevahî şaristaniyên dewletdar û demokratîk ên rojhilata navîn li ser bingehê rêyeke navîn têne nirxandin. Ne bi tamamî tevgereke Çîniye, ne jî tevgereke qebîleyî ye.
هر وها نه به تمامی ایدئولوژیکه نه جی به تمامی اخلاقی و پولیتیکه. جهر آلی و ریا ناوینه. جدرکتنا حضرت ابراهیم حتی به شوپین و ین روژامه ایرو اف خصلتین خو پاراستنه. لیتمی هم الهام دای هر دو شارستانیان هم جی هزین خو جمیراته آوان قد کریه. جلورا هم دوستانی آوان هم جی دجمناتی آوان کرنه و به وی آوائی ریل بویرین دیروکی وکرنه. دین ابراهیمی ین سردما و گوتن میتولوژیک ان شارستانی گرتن و برولا پیشنگی یا سردما دینی رابون دبن پارادیگما ما یا نو یا شارستانی ده دکارم باشتر بین فهم کرن. شیوه هری بربچاو ای و گوتنا سردما میتولوژیک و گوتنا خدا قرالانه. دوی مرو جبیر نکه که زمان قال کرن و گوتنا سردمین پیشی به میتولوژی بار کریه. دوی زمانی دوکه ایرو گره لراسیونالیته هودانه که توشه. به تواهی اشیا بویر و دیارده به زمان میتولوژیک بحثوانته کرن. میتولوژیا سردما سومر آدبن باندوره که گران آنامیزم ده پیک هات زندیتیا خوازای هنکی و گوهراند و جارا پیشی بشوه خوازای خدایی و خوازای نخدایی جهب جه کر. راحبین سومران به تواهی ناوروکا و دیتین خوش جواکا نوروتیکا مزوپوتامیا جور گرتن و لشونا و گوتنا خداوند دایک گرانی دان میتولوژیا باو خدای میر. ام و گوهرینا مزن آمادی یا ده جواکه ده نیشانه و ین ایدولوژیا میتولوژیک آنو ده درکتنا انکیه به حیبت دبینن. دوی مجاره ده تکوشینا دنالبرا خداوند اورو که اینانای او خدای اروده انکی ده گلکی بالکشه. اینانا هود ده اثبات بکه کاچما مافین خداتی همو ین خداوند دایکن لی خدا انکی جره وعز که کمافین او بحثا واند که گرینگیا خو نمانه دوی وکه جنک ملاهیم لباو خو گهداری بکه. چاوا دشبه تواهی وعزین سکولر لایک دینی و زانستی گین روژامه ایرو. از شخصی باور دکم که خدای پیشی وان بشان همویان خدا انکیه. انکی اورجینال و رسنه یندن ورسیونن. نخواستم خدایان اولیمپوسه در رزا سیمین و چارمین ده جه دگرن و به خدایان رومای ره شوازه و گوتنه ی میتولوژیک و دمره. چا کتی زانین لگوری چیروکا لسر براهیم ده گوتن پشتی پود خدایان لپنتاونا نمرود اورفای دشکینه و داوه جناگر پاشه لشونا آگر به موجزه که خدایی گولا پیروز پیکته کنگی امکانی ویین لوان دوران بحوه نامینن بر بولاتین کنعان هجرت دکه. هیا کو بویره که تیپیک آپنابریه پیکاتیه. اشکره کو اختلاف لسر مال ملک و بازرگانیه. دوی دمه ده جارا پیشی دنابرا شارستانیا بابل و مصره ده هم دما رقابت و هم جی دانوسندنا بازرگانیه که زندی دست پیدکه. جبر وی رقابت برجواندین جری و رسمه یم به هزاران کسین مینا ابراهیم در بیدخون. بنگه مادی پنابریه اوه. ولات کنعان دنابرا هر دو شارستانیان ده هنکی نیو سر بخواه. دما هگمونیای گرانی خدای سر هجرت دست پیکریه. هیا کو به هزاران بویرین هجرت ده قومن و به زمان دمه هفپار با آوای کی سمبولیک قالا بویران تکرن. نشانه همو دن خویا کرن که ده دمین هر دو شارستانیان مزم بابل و خاندانیان و یا مصر ده دما قرال خدایم به ناو نشانان نمرود و فرعونان رادبن بکتی و قبیلین هرمیین لناو راست و ناوبر مایی یم برجمندی وان زرار دیتی بوان ردناو پوچون و ناکوکیه دنه. چیروک جی یاوان بویرانه. اف بکتی و قبیلین برجواندین وان زراردیتی قبول ناکن که نمرود و فرعون خواه خدایان پیشکش بکن و کنگی کیس و فرسنده دبینن بشکاندنا تمثیلین پوتان وان پروتستو دکن. بکرتی شر لسر برجواندین مادی وکت کوشینا ایدولوژیک خو نشاند ده. به ایدولوژیه که قرال خدایان آهری کم 3000 سالی را تکوشین حسان نینه. جسارت و قابلیت که مزن جردوه. و گوتنا معجزوی یا چالاکیا برخدانی یا ابراهیم لو اورفای گرینگیا خوش و راستیه. جارا پیشیه که عبد لبر خدای خوراد بن. بویرا معجزوی یا به همتا اوه. هم چالاکیا مادی شکاندنا پوتانه هم جیلگرینا نو یا ایدولوژیک موضوع بحثه. خدای نو و لکو او چاب بینه. با آوائه کی و تصور ایدولوژیک آفکر خود چاب بینه. ام جارین گفتگویا که مزنن. اف گفتگویا که به 3 سالان دوام دکه. ابراهیم جارا پیشی جدنگ الهام دیدیه رد بیجه و هوا اف اوه یا هوا به وی آوائی بدیتنا ادعا خدای خور راد به کوکا گوتنه دشبه آریانی دوی دمه ده لعورفای قبیلین آریانی پرانینه او انسیاتیو ده دسته وانده تکیلی ابراهیم به وان قبیلین را هجیته گفتگو کرن بی احتمال که خورد
و هوا هاتیه گوتن و پاشه و گوهریه یهووایه. یهووا خدای پیشی ابراهیمه. احتماله که خورته که بکوکا خوش چاند آریم به. پشتی که در باسی ولات کنعان بویه تی زانین و گوهریه خداتیا اولا الله. بکوکا خو سمیتی که دناوا چولا بسرو بنیده حسرت و خصلت یکیتی و کویتیا یک نساکیا قبیله نشانده. لجه موسی دویمین الهام مزن و بده فرمان وره ifade کرن. هفدیتنا بخودره لطوری سینا انگوتور چیا یا راسی پرزگریکن قبیله ین گراند بن و گره موسی یا لچاره سریه ifade که. ده فرمان رزق و پیوان تیپیک نظام قبیله برک و پیک دکن. اگر ام به وی آوای ده فرمانان لبر چاوان بگرن ام دکارن آنالیز هورو کور بکن. ریو رسم و خوال جمع عیساشی نو و دوباره بکه. حضرت محمد جی به همان آوایی هفدیتنه که و لمکه لچیای هیرای لدوره وحیا پیشی گرتی پیک بینه. پرتوکم پیروز هفدیتنه به همان رنگیه گلک پیغمبران روایت دکن. اشکره که دو قوناغین گرینگ این دمیده ام به وگوتنا جریو رسمی یا فکراره نشان ده او چالاکی آوره روبرونه. و گوتن و قال کرم به وی آوائیه. متنا پیروز دیارده و بویرین خوزایی و جواکی بزمان دمیه و گوتنه و ifade آوه از جره شواز پیغمبران ده بیجم نشانده ده.